безусловную и помилуй крови Христа были написаны наисвятейшую похвалу. Благодарю Богу и вам, что сгрешил я вельми, доброе слово вам из недбания. Моя вина, вельми великая вина. Кому прошу наисвятейшую, за все Панну Марию, усих анgelов святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле покой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деле великой хвалы Твоей. Пане Божа, Владару Небесный, Боже Отче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Отца, грешно себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прими моление наши, які сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысшийший, Иисус Христе, с Духом Святым, у хвале Бога Отца. Амин. Молимся. Боже, наших продков Ты привел святую Тересу, Бенедикту, мученицу, да с познания Твоего крижа, укрижованного Сына, и да помог ей наследовать Его аж до смерти. Разве заступництво учеников все люди признали у Христе Збавцу, и праз Его досягнули вечного сузирания Тебе у небе, який с Тобою живе и владарец у едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Амен. Сідайте. Читання книги пророка Осії. Так каже Пан: «Вось приведу неверную обранницу в пустыню, и буду промовлять до ее сердца, и там заспевая яна, як у дні молодости своей, и як у дні вышья своего с земли египетской. Я заручуся с тобою навеки, заручуся с тобою в справедливости и правосудии, у милости и милосердности, заручуся с тобою в верности, и ты познаешь Пана». Это Слово Божие. Погляди, дочка, и схили свое вухо. Погляди, дочка, и схили свое вухо. Погляди, дочка, послухай и схили свое вухо. Забудь народ свой и дом твоего Отца. Король прагне твоей пригожости, бо и он твой Пан, поклонися ему. Погляди, дочка, и схили свое вухо. Полная слава выходит дочка короля, оденье ее вышито золотом. У вышитым оденье вядуть ее до короля. За ёю дзяўчаты, сяброўкі яе, уваходзяць да яго. Погляди, дочка, и схили свое вухо. Вядуць іх з радасцю і ў захапленні. Уваходзяць яны ў каралеўскі палац. Замест айцоў твоих будут твои сыны. Ты установишь их владарами по всей земли. Погляди, дочка, и схили свое вухо. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Аллилуйя. Гэтая мудрая панна сустрэла пана ў чуванні. Калі прыйшоў пан, яна ўвайшла з ім на вяселле. Аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Jezus рассказаў сваім вучням такую прыпавесць. Валадарства нябеснае будзе падобнае да 10 паннаў, якія, ўзяўшы свае светачы, выйшлі насустрач жаніху. 5 з іх былі неразумныя, а 5 мудрыя. Неразумныя, ўзяўшы свае светачы, не ўзялі з сабою алею. Мудрыя ж разам са светачамі сваімі ўзялі алею пасудзіны свае. Калі жаніх спазняўся, то задрамалі ўсе і паснулі. Але сярод ночы ўзняўся крык: «Вось жаніх, выходзьце яму насустрач». Тады ўсталі ўсе панны гэтыя і прывялі ў парадак светачы свае. Неразумныя ж сказалі мудрым: «Дайце нам вашага алею, бо нашы светачы гаснуць». А мудрыя адказалі: «Каб хапіла і вам, і нам, пайдзіце лепш да тых, хто прадае і купіце сабе». Калі ж пайшлі яны купляць, прыйшоў жаніх, і тыя, якія былі падрыхтаваныя, увайшлі з ім на вяселле, і зачыніліся дзверы. Пасля прыходзяць і астатнія панны, ды кажуць: «Пане, пане, адчыні нам». Ён жа сказаў ім у адказ: «Сапраўды кажу вам, не ведаю вас. Таму чувайце, бо не ведаеце ні дня, ні гадзіны». Гэта слова Пана. Праз заступніцтва святой Тэрэсы Бенедыкты ад крыжа, апякункі Еўропы, узнясём да Бога нашыя пакорныя просьбы. Молімся за святога айца, біскупаў і прэзбітараў, каб Христос асвячаў і ўмацоўваў іх сваёй ласкай, Цябе просім. Молімся за католікаў нашай краіны, каб яны засталіся вернымі хрысціянскім традыцыям, Цябе просім. Молімся за пакліканых да Божай службы, каб яны, як Христос, з любоўю ішлі да грэшнікаў і да тых, каму патрэбна дапамога, Цябе просім. Молімся за разбітыя сем'і, каб з Божай дапамогай яны здолелі перамагчы ўсе цяжкасці і прыйсці да прымірэння, Цябе просім. Молімся і просім за памерлых Еву і Караля Ланковіч, за памерлую Ганну і Антона Куніцкіх і всіх памерлых з гэтых сямей, каб абмытыя крывёю Хрыста былі даведзены да хвалы ўваскрашэння, Цябе просім. Нехай Христос, Пан усемагутны, спашлі Духа Святога на тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў, Цябе просім. Ласкі і міласэрнасці прашу ад Бога усемагутнага праз заступніцтва святой Тэрэсы для людзей несправядліва пакрыўджаных і асуджаных, Цябе просім. І благаслаўлення для ўсіх нашых ахвярадаўцаў, будаўніцтва і ўсіх спраў парафіяльных, Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы разумелі вартасць Божага благаслаўлення ў нашым жыцці, Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты няспынна выслухоўваеш нашыя пакорныя просьбы, учыні, каб Тваё валадарства запанавала ў нашых сэрцах. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Сядайце.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Глянь ласкаво, Пані, на дарі складені Тобі на успамін святої мучениці Тереси Бенедикти. Прийми їх, як прийняв досконалу ахвяру Твоєго Сина, який своєю крив'ю освятив усі ахвяри старого заповіту, які живе, і володарить на віки вічні. Амен. Пан з вами. Угору серці, подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, Ты праз мученіцтва святой Тересы Бенедикты показаў цуды свае ласкі, бо яна, наследуючы Хрыста, уславіла Твоё імя, проліўшы кроў за веру. По Твоей волі моц выяўляецца ў слабасці. Ты умацоўваеш слабых людзей, каб яны сведчылі аб веры праз Хрыста Пана нашага. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы: святы, сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснай моцаю Духа Святого, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Христе, Сина Бога живого, змилуйся. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта. Дзеля адпушчэння грахоў гэта чыніце на маю памяць. Это вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твоего Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресение ў небаўшэсці, чакаючы другога прыцця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, со святыми арханёлами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром, святой Тересой Бенедиктой, благословленным отцом нашим Фабияном
і всіми святими, про заступництво яких ми сподяємося на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленнем. Будь ласкавым ацаваць у вере и любови костел Твой, які пилигримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Йозефом, з усіми біскупами, всім духовенством і всім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, яка по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх хрещених по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто у ласці Твоей дошел з этого світу. Милостиво прими володарство Твое, де и мы сподяемся бычкам, разом з ними завсюди радуватися Твоей хвале, праз Христа, Пана нашого, праз якого даруєш світу всялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи престя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моцы и хвала на. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, яке живеш и владариш на веки вечные. Супокой, Пане, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Баранку Божим. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечеру ягоною. Пане, не вартий, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа. Коли нават пойду долиной смертного тенью, не буду бояться зла, бо Ты со мною, Пане, Боже мой.
Молимся, наиласковейший Боже, у день, коли мы ушановуем святую Тересу Бенедикту, Отцу и небесными дарами з древа крижа нашие сердце, как верно, триваючи у Христе на землі, мы заслужили споживать плод з древа життя в Твоїм володарстве. Раз Христа Пана нашого. Амен. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов і пасток злого духа. Просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, Божою скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душа уснують по світі. Амен. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог усемогутний Отець і Син і Дух Святий. Ідіть у покої Христа. Обіяння наш суда.